Tse go tokahatsa matshelo a batho ba letso la sesarwa. Ha tonakgolo ya UK a kgala dithaselo tsa Israel kgathanong le baeteledipele ba Hamas kwa Qatar. Ke go dumedisa motsona wetso. Tautuna Advocate Maboko o gateletse maikaelelo a puso a go thabolla mahama wa difofane wa lehatshe leno le gone go ngoka babeeletsi go ka hithela toro eo. Ha bua go putegong ya malatsi a mabedi ya mahama wa difofane kwa Maung mosong ono, Tautuna o tlhagisitse ka kgatelopele e setseng e dirilwe ke puso go tokahatsa lehelo le difofane la Maung le mahelo a mangwe a matona a difofane go ralla lehatshe leno. Seo e le tsela ya go godisa itsholelo. O tlhalositse lehatshe leno le na le sebaka sa go ka atega go ya pele segolo jang mo mohameng wa difofane ka jana le dikaganyeditswe ke mahatshe a harologaneng. Pitso eo e kopantse bana le seabe mo mohameng o go buisana ka ditsela tsa go thabolla gore o ntshe maduo a nametsang. There's going to be an unbundling. Air Botswana, the airline, separate Civil Aviation Authority of Botswana, the regulator, and a third aspect, which is the management of the airports. 3, Civil Aviation regulating, Air Botswana, an airline alongside others competing, management of the airports. That now forces us to summon investments into infrastructure development in the airports, chief amongst which is the Maung Airport. We are well on our way. We are at an advanced stage, in fact. We have all but secured investments for that purpose. Not just for this airport, but for others as well. Puso e ikemiseditse go akaretsa bana le seabe bothe bogolo jang balemi barui go hetha maano a mašwa a go thabolla mohama wa temothuo. Motshwarela tona wa lehatshe le temothuo Dr. Edmund Dikoloti a re seo se tla thusa go oketsa seabe sa mohama o mo go godiseng itsholelo le go oketsa selekanyo sa dijo mo lehatsheng leno. O buile se ka mosupologo kwa lethakeng jaaka na simolisa semmuso puisano tsa ditshekatsheko tsa molao wa lenaneo la temothuo wa 1991 wa National Policy on Agriculture Development. Abigail Samson. Temothuo e tswa kgakala e le montlha ba matshelo a Batswana kwa dikgaolong di tshwana le Tlhakeng. Temothuo ga se go itirela dijo hela, ke go itirela letseno gape. Le fa go ntse jalo Dr. Dikoloti o supile fa temothuo mo bogompienong e haragere ke dikgwetlho tse ditona e bong phetogo ya lapi e akaretsang go tlhago ga malwetse le dije, mme se sa ame go itirela dijo ga lefatshe ga mmogo le itshulelo ka bophara. Tona a re ke ka mo puso e boneng go le maleba go sekaseka lenaneo la National Policy on Agricultural Development la ngwaga wa 1991 mme ba direle lesha le le tla itepatepanya le dikgwetlho tse di amang mohama o mme gape le lebagane le go godisa itsholelo. Ga bona re tsile mo kgotleng ga gona lenaneo le le ka bopang ka le le ka botswang o sa gamolela mala mo sesaneng kgosi le moragi ra akanyetse temothuo e ka jagang boswa re tsile ga go tla go tsaya dikgantse balemi barui re tsile ga go tla gore le re he bothitho re tlo go bua dikgantse go na le wena seemo sa climate change ka re bua ra itse hela go kile go sa nna yana go changeile ikila bo role mo itsotswa ka sengwe gompieno a le maela go swela mo tshimo ga go ne o sa boneng ke sone se puso e reng a re direng temothuo re hetole botoka go na le akarta re dira. Balemi barui le bone ba ntsha megopolo e ka akarediwang mo lenaneong le tla bong le dirwa le lesha. Hot water vaccine very expensive. Itur mo eleng gore balimbarui e a re palela gore re dire ja e ka bolo e dira hela jaaka melemo e mengwe e leng gore puso e thusa gore e dirwe mahala. When you are given a water point, you are told by the land board gore you can only drill 1 point and you can only within that area. While the farmer
to drill at least 3 boreholes within 2 kilometers of the allocated point. Tona ha re ka dira gore re nne le a mini abattoir. Molemi yo le gore o na le kgomo tse 5 ga ana go tsamaya a ya go molepo le go a go tlhaba. Mme ebile le one bogodu jwa leruo re tla itse gore kgomo ha e tlola ke a bogodu. Mo go tse dingwe tona o ne a supa fa lephata la gagwe di tle go apela Batswana lefatshe ka bophara dithare tsa mangwe di le 3 million mo letlhakeng gone ba abetse botlhe ba baneng ba tsenetse phuthego dithare tsa mangwe di ka nna 100. Abigail Samson, BTV News, letlhakeng. Botlhokwa jwa go nonotsha thuto ya tiro ya diata go atolosa maitlamo a lefatshe la Botswana a go aga bodiredi jo bo tiileng bo na le bokgoni le gone gore le kgone go phadisana le mafatshe a mangwe go maleba. Tona wa thuto e kgolwane Re Prince Maile o ka lese mo leetong la go lekola dikago tsa khamphani ya KGK Diamonds Botswana a na le mothusa tona wa thuto e kgolwane go tswa Afrika Borwa Dr. BONGWE o na le thata mothanka wa latela. Botona ba le baetela KGK Diamonds Botswana kwa ba neng ba bona mokgwa wa go beta le go sila ditaemane mme ba kopana le banana ba Batswana ba ba ithutang bokgoni jwa go ntlafatsa ditaemane ka go farologana. One of the issues that we are talking about, me and her, is the issue of the industry. Nngwe ya dikgang tse re di buileng ke ya dikgwebo go ka itshwaraganya le dikolo tsa puso go beta baithuti sekai e leng KGK Diamonds le OD College of Applied Arts and Technology. Operating with OD on issues of jewelry and so forth. Baeteledipele ba khamphani ba supile gore mananeo a thuto a KGK a diretswe go nonotsha botsipa le bokgoni jwa babereki le go thamela Batswana ditiro segolo jang bone banana ba hatse leno. We also have students who have won the Shining Lights Award from DBS, and they are also participating in our factory. Some of them, they don't have the capacity to produce a product. So what we do is... Rona le baithuti ka go farologana ba ba tsang karolo mo kgwebong ya rona e ka nna mo go direng dithoto tsa ditaemane jalo go akarediwa le ba OD College. From OD College into this industry, and we are hoping to scale up once everything is settled right now. Dr. Mimi Martha Gondwe o tlhalositse ha mahatse a Botswana la Afrika Borwa a lebane ke dikgwetho tse di tshwanang mo go gokaganyeng thuto le ditiro mme a supa ha tirisano mmogo e ka thusa go bula ditšhono. Minister, thank you very much. I've learned a lot. It's been a one-day visit, but I must say I've been really impressed, and their takeaways, and one of the takeaways ke ithutile go le gontsi mme ke ya go rotloetsa dikgwebo tsa puso jaaka Eskom go bereka le dikolo tsa rona go beta baithuti ba ba leng mo seemong sa go ka bereka fa ba fetsa. as possible, and ensuring that someone from Eskom comes and trains students at our TVET so that they're able to respond to the local needs and the provincial needs as well. Bobedi jo bo supila tirisano le tshwaragano gareng ga puso le dikgwebo di tshwana KGK Diamonds di le botlhokwa mo go netefatseng gore baithuti ba lehatshe leno ba ithutela dikitso tse di ka ba fang ditiro ka moso go ka godisa itsholelo ya lehatshe le kgaolo ya SADC. Banni ba motse wa Matshumo ba kgothaditswe go dirisa seabe sa lehelo la bojanala la Lekhubu Island se nang le sone mo go diseng bojanala mo motseng wa bone ha bua kwa putegong ya kgota kwa motseng wa Matshumo bosheng mo parlamente wa Boteti East re ke wa gile atamelang o rutweditse boeteledipele jwa lekgota la morahi le legwebang ba ditsatholego ka la Matshumo go golagana le ofisi ya gagwe go arogana methale ya go ka dirigatsa seo se ba tsentebogo kapego. Se thake sa Lekhubu mo makgadikgadi se dikilomitara di le 45 kwa bokone jwa motse wa Matshumo. Lehelo leo le etelwa thata ke bajanala go tswa kwa mahelong a harologanyeng mme hela go ya ka re atamelang ga go a lekana ka ha le dirisiwa ka teng go tswela motse o mosola a thalosa ga go agiwa ga lehelo la boroko kwa Matshumo go ka tokagatsa seo. Lekhubu ke temane ya Matshumo mme re lathegelwa ke ditšhono ka gore go kwa gare go tse ka tlhwagalo e leng gore e tlhokana le gore re tseye ka yone mme ke ta bua le lona ba trust gore ke kopa gore le te ko ofising ya rona
ga ile gore le gona le hatse le leng gore kana ga ile gore ga ise le nneteng a re bueng re bone gore re ka ira lodgenyana e leng gore re ka pata batho gore re lodge ya teng ga o ta o robala gona be re go tsa re go isa Lekhubu day trip tango office ya rona re ta le thusa gore re ire ya boeteledipele le bani ba matšhumo ba roletse mo palamente dingwe dikgang tse di ba amang le yone water treatment plant ya 2019 ya e swetse ruri hela ha re bolelelwa Mr Malema o na re utisitse mankge yo itse go dira plant me a go thuse seemo ya 41 kilometers mo toteri mo palamente re bua ka yona nako le nako ja ka bona le gone re nna re kwala nako le nako ga re bua na tsela eo gore ke tsela ka leina go di bontsi ba bola di khomo ba di ntshetsa dinamane gore ga ba sekegele gore khomo e rile ba bola ga ra ntse e duisa ba ntsha dinamane dingwe dikgang di ne tsa tsibogelwa re kopile gore a di khomo di diswe re kopile hala thata gore a khomo di diswe gore nna le modise e leng gore ke eno e leng gore o tla bo mmotsa gore khomo di kae ke le ra ira di quotation re gore kopa gore gongwe go iro e regraveling mme ga ra ka ra tega ka kganya mate na ra ba ra tsa di sample gape ra le ka go bona gore re ka tokahatsa jaanong ka laboraro re mo lebileng yo o taba le kwano e ntse e le mo puterong eo re atamela go kopile batsadi go kgalemela bana kgatlhanong le maitsholo a sa siamang mo dikolong jaaka go lwantsha le go gobatsa ba bangwe Sebaetseng Tebogo BTV News Matšhumo lephata la boathudi le kago sešwa le kaile maiteko a tsweletseng a go tokafatsa matshelo a basarwa se se builwe kwa bokapanong jwa lekgotla la Indigenous People's Network of Southern Africa kwa Maung ka la bobedi jo bo neng bo tsenwe ke Tona Nelson Ramaotwana baemedi ba basarwa go tsweng kwa mahatsheng a mo borwa jwa Afrika ba akaretsa Afrika Borwa, Botswana, Namibia le Zimbabwe ba ba kopane go bua ka dikgwetho tse ba kopanang natso le ditharabololo tsa tsone ka thuso le kaedi ya lekgotla le Maretha ka isara ka pego Lekgotla la IPNESA le le simolotsweng semmuso ka kgwedi ya Mopito ngogola le itebagantse le go buelela ditshwanelo tsa basarwa ba ba nnang mo borwa ja Afrika ka tshwaragano le makgotla a mangwe a tshwana la African Community Resource Rights Alliance. Re Ramaotwana a re nngwe ya maiteko a bone a go tokahatsa matshelo a basarwa ke go ba akaretsa mo lenaneong la dithabololo la Botswana Economic Transformation Program. As we advance our nation's development agenda, go botlhokwa gore jaaka re dira dithabololo tsa lefatshe re akaretse bothe re tote re bo re tseetsia morafe ya batho ka go farologana puso e lemoga morafe wa basarwa ba ditso tsa bone e le nngwe ya ditshupo tsa rona lenaneo la dithabololo la Botswana Economic Transformation Program le amogetse seabe sa basarwa. That actively involved representative from the Sense Committee was adopted. We are close to re gaufi le go dira tshekatsheko ya molao motheo wa lefatshe la Botswana e tla re neelang sebaka sa go lemogwa barothe le tekatekano mo pusong ya ditshwanelo tsa batho e bileng gape e tla neelang batho sebaka sa go tshegetsa ngwao ya bone. To even allow the indigenous people to practice their culture freely. Erika basarwa ba ba nnang mo borwa ja Afrika ba lebane ke dikgweto tse di tshwanang moeteledipele ja bone bo rotloeditswe go tshwaragana gore ba kgone go rekegela ditshwanelo tsa bone. We encounter challenges. Dikgweto tse re kopanang natso di akaretsa go sa kola ditsatholego tse di mo tikologong ya rona le ditamelo jaaka ditsela le ditirelo tsa botsogo. Health services. State might identify them. Go lemogwa ke puso go botlhokwa re tshwanetse go ela thoko gore basarwa ba akola ditshwanelo tsa bone tsotlhe e bile ba lemogwa go gatakiwa ga ditshwanelo tsa basarwa go tshwanetse go fedisiwa. Because there is also a risk of everybody saying we are all indigenous peoples. Indigenous people is a remedial human rights regime construed to correct
the injustices. Go kaiwa fa go le botlhokwa gore basarwa botlhe ba akole ditshwanelo tsa bone ebile ba neelwe sebaka sa go tshegetsa ngwao ya bone. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. Setšhaba se rotloeditse go ikemela ka dinao go tsena mo mogameng wa temothuo ka mmetela ka jaana dijo e le tsone konokono ya botshelo ebile mogama wa temothuo ka thusa thata go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno. Se se tlhalositswe ke Kgosi Oscar Musielele ga bolotsa dikgafela tsa morahi wa gagwe kwa Moshupa Bosheng. Ke se go fetse Makwinja ka pego. Go tlhalosiwa fa temothuo e ka dirisiwa go dira letseno ka ditsela tse di farologaneng jaaka bojanala jwa tsa ngwao le dijalo tsa monogae. Kgosi Oscar Musielele a re meletlo e tshwana le ya dikgafela e tshwanetse ya fa setšhaba tsholofelo le dithuto tse ba ka di tlhokang go tlhabolola ditsela le maela a temo ya lefatshe leno ga mmogo le go rutuntsha methale ya go tlhama dikgwebo tse di rotloetsang tse dingwe, selo se go tlhalosiwang se ka thusa go oketsa letseno la dithoto tsa bone. Gompieno re bua mo pakeng e lefatshe le senang madi, gongwe ke gone re tla tsitsibogang, gongwe ke gone re tla itharabologelwang, gongwe ke gone re tla reng ka re tlogetse mo letsatsing re ikise ko moruting go itemela go ijesa ke gone ga o bua ka itsholelo. Mme seo se raya gore mongwe le mongwe wa rona yo gano yo nang le masimo a e go a sola mosola a e go a dirisa. Batswana ba gakololwa go tsosolosa ditirelo le meletlo ya setso go ipelela ngwao ya bone le gone go e bapatsa le go e rekisa go tokafatsa matshelo a bone. Bahumagadi ke bona batho ba ntlha go ntsha dikgahela ba di le re mo kgosing, mme ga ba sana go ntsha dikgahela di be di tswa ka makgotla a bone ka ga di tla beng di ntshiwa ka teng. Mme kgosi o tla ba tsaya mabele ya ba boa ka mangwe ba go a oketsa gore ba tle ba apeye go tle go ketekwa moletlo o bidiwang go dikgahela jaaka re phuthegile re le gangwe. E na re go tshimologong pele ga re itshelela ditemane temothuo ya be e le yone le ko pele mo itsholelong ya lefatshele ka selekanyo sa 40%, mme ga re leng teng gompieno ke belela gore e gagaba go 2%. So se sa tshosa ka gore ha tlala e borai go gaisa le tsone ditlhobolo tota. Ka jalo go maleba yo go tshwanetse gore re eme ka dinao re tshwagane le puso go netatsa gore lefatshe le la itshetlela la itshegetsa mo dijong. Batsa karolo ba mogama wa temothuo ba akaretsa bagwebi, setšhaba ka kakaretso ga mmogo le maphata a manang le tsa temothuo ba kopilwe go rotloetsa le go tsenelela meletlo e tshwana le e go thusa go e godisa gore ya atlege. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshupa. Mo pegong e nngwe re tiro ya one Sedimo yo le moeledi wa mosekisiwa Nthusi Mabuto yo lebisitswe melato ya go amogela madi a hetang 4.5 million pula le go gweba ka one e se ka molaong. O tlhaloseditse Magistrata yo mogolwane wa kgaolo ya Mogoditshane ko kgoteng ya ditsheko ya Broadhurst re go fa one morweng ga ile kgathanong le melato e mosekisiwa a lebisitsweng. Moeledi a re melato eo e dirilwe ka ngwaga wa 2019 mme ba thobaetswa ke gore ba kisi ba ntse ba dira eng go lebisa mosekisiwa molato eo morago ga lebaka le lekalo. A rute Ngutule Thamage. Mosekisi wa Nthusi Mabuto yo tlholegang ko motseng wa Marapong o pegile melato e le supa ya go amogela le gweba ka madi a bogodu. Mosekisi wa molatong wa ntlha o lebisitswe molato o ileng ka kgwedi ya Ferikgong e tlholagane ka ngwaga 2019 mono ga borone a amogela 38,966 pula le gweba ka one a itse sentle gore ke madi a bogodu. Mosekisi wa go tlhalosiwa gape molatong wa bobedi gore e na re kgwedi ya Mopitlwe e tlholagara
marataro ka ngwaga 2019 a amogela le go gweba ka madi a neng a itse sentle gore ke a bogodu a 39,446 pula. Mabuto o pegilwe gape molato wa go amogela 1,999 pula a itse gore ke madi a bogodu mo kgweding ya Moranang e tlholagane ka ngwaga 2019. Mabuto go tlhalosega gape gore ka ditiri tsa motsheganong 2019 o ne a amogela madi a kana ka 348,075 pula and 56 thebe e ntse e le madi a bogodu le gweba ka one. Ka difo tsa go Seetebosigo 2019 mosekisi wa Mabuto go tlhalosiwa fa a ne a amogela madi a mangwe a neng a itse gore ke a bogodu a 1,724,630 pula le gweba ka one pele a amogela 315,178 pula 92 thebe mo kgweding ya Phukwi e tlholagane e ntse le ka 2019. Ba bosekisi ba ne ba kopa Makaseterata go fa one morweng go tshegetsa mosekiswa o mo kgolegelong go emela tsheko ka setsa balwetse pampiri ya tibiso molato. Babueledi ba gagwe ba kgatlhanong le melato yotlhe e pegilwe mosekisiwa ba gwetlha se se ka tswang sedile ba bosekisi go sekisa Mabuto fa se le ka ngwaga wa 2019. Ba ne ba tlhalosetsa Makaseterata morweng fa ba le kgatlhanong le gore mosekisi wa tshegediwe mo kgolegelong ka ba re mosekisiwa ga ise a batlwe jaaka nnale fa sa le kgang e begwa. Makaseterata morweng o ne a laela babueledi ba mosekisiwa go lomagana le ba bosekisi go buisana ka melato e pegilwe mosekisiwa Nthusi Mabuto le gore mekwalo ya bone e le re fa pele ga lekgotla pele kgwedi eno e wela. Tseko e tla tsena gape kgwedi e tlang e le 14. Nkutlwe Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Mo dikgang tsa mahatsa le tonakgolo ya UK Keir Starmer le tautona wa Israel Isaac Herzog ba kgonne go kopana kwa London la gone go na le madubadube a dikgothang le dipopello. Starmer o kgadile a sa kgalemathe dithaselo tsa Israel kgathanong le baeteledipele ba Hamas kwa Qatar. Mme a supa ha tshwengwa bobe ke thaelo ya dijo kwa Gaza. Herzog o gateletse gore tshwetso ya letlhakore le le leng mabapi le puso ya Palestina e ta ama thulaganyo nngwe le nngwe ya isago ka tsela e sa siamang. UK e kgadile tona ya madi ya Israel le tona ya itshireletso ka bane ba thotheletsa tiriso dikgoka kgathanong le Palestina. Godimo ga moo go nnile le dipopello kgathanong le tshwetso ya puso ya ga Starmer ya go leta Herzog go etela kong. Jaanong Edwin Mashiakgomo go emetse go ga dikgang tsa metshameko. Gone kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le legare ja lefatshe leno Mothuetso Madume dumela mo tsatsing la bone kgwedi ya Lwetse e le 10 ngwaga wa 2025 re diloma serota ka tsa metshameko na ke Edwin Mashiakgomo metsone tsare moeteledipele wa batshameki ba setlhopha sa Namibia kana Captain Peter Shalulile yo gape e leng motshameki wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns kwa Afrika Borwa o netefaitse fa setlhopha seo se nna gaufi le go iponela phatla kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe sa 2026 a sena go nosa dino tse tharo go lefela kgathanong le setlhopha sa Sao Tome and Principe mo metshamekong o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la Obed Itani Chilume kwa Francistown ka Sontaga a re utlwe ka re bosebele ka dintlha. Setlhopha sa The Brave Warriors ba simolotse motshameko ba na le letsogo le le go godimo batshameki ba bone ba supa maitemogelo a magolo jaaka bontsi jwa bone bo tshamekela ditlhopha tse di popota. Ba le babedi e leng Ivan Kamberipa le Carlos Fredericks ba tshamekela ditlhopha tsa ligi e kgolwane ya Monogae, Fasha Lulile le Dion Hoto ba tshamekela ditlhopha tse di kgolwane tsa Afrika Borwa e leng Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates ka tatelano eo.
ba supile fa maitemogelo a tla tswela setlhopha sa bone sa setšhaba mosola mo go ipatleleng phatlha kwa dikgaisanong tsa sejana sa mafatshefatshe. Well, if you are a footballer, you need to adjust, in terms. Mo kgweleng ya dinao o tshwanetse go itlwaetsa go tshameka kwa mafatsheng a farologaneng le dikgaisano ka go farologana. Ke ka mo re kgonang go lomagana sentere le setlhopha. We blend in and we get good instructions from the coach. Being in Botswana, it's a good thing because football this side is very good. Go tshameka kgwele ya dinao mo Botswana go mosola fela thata ka ke neelana kitso ya kwano le batshameki ka nna kwa Namibia. Giving me more game time in Botswana will make me earn a spot in the national team as well. It was an advantage. Gape se se mpha tshono ka gore kwa Namibia ga gona kgwele ya dinao nako le nako jaaka mo Botswana se se nthusa go tshameka botoka kgatlhanong le batshameki ka nna ko gae. Mokatisi wa setlhopha seo Benjamin Collin a re itumeletse phenyo le thutoetso ko godimo ya barati ba kgwele mono mme a supa fa ba tla dirisa monyetla mongwe le mongwe go lwela go iponela phatlha mo metshamekong ya bone mebedi setseng kgatlhanong le setlhopha sa Tunisia le sa Liberia. I think for us it's really about improving our players first individually so that if they maikaelelo a rona go tswa fa ke go berekela mo makoeng a motshameki mongwe le mongwe ka se se tla ba thusa go lomagana thata go ntsha maduo. better, and if the group is better, the team and the country is better. That's the only thing that I'm focusing right now. Phenyo ya Namibia e ba togela ba le mo maemong a bobedi ka dintlha di le 50 mo lokong ya Group G fa sa Sao Tome Principe se santse se dingangatetse kwa mogateng. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Radi konetelela jaanong tshireletso Samuel wa BDF Table Tennis Club o fentse ba ka maloka yo le ene ile ngwa setlhopha sa BDF ka disete tse 4-3 mo motshamekong o neng o thunya ditlhase wa ligi ya Phoenix Assurance Super League wa tikologo ya ntlha mo biking ya yone ya bobedi. Motshameko o no tshamekela kwa Babusi Hall kwa Bontleng ka laboraro go rata moi ine ile moenku. Tshireletso Samuel yo tsene mo motshamekong wa babalebadi morago ga go latlhegela ka matlhatso a fitileng o sala supa lenyora la go fenya motshameko o ka go phamola disete tsa ntlha tse 3 ka 11-7, 11-9 le 12-10 pele Maloka yo tsene mo motshamekong o a le mo setlhoeng sa loko morago ga phenyo mo biking ya ntlha a boa ko morago ga gapa sete ya bone ya botlhano le ya boraro ka 11-10, 11-8 le 11-8 gape go pateletsa motshameko go ya kwa seteng ya mafetsa kgang kana deciding set. Sete ya bosupa ga nna thata ya lentswe mo go Maloka yo neng a supa dikai tsa letsapa mme tshireletso Samuel a e gapa motlhofo ka 11-7 go fenya motshameko ka kakaretso ya disete tse 4 go tse 3 tsa ga Maloka. I had a lead it was 3-love and then I think it was due to lack of concentration since it's a very long game, best of 7 so at some point and then he managed to close that gap. Metro niki tsoro wa gona dingalo ne ke tla ka gotlhe gore ke ire ga gotlhe gore ke le go fenya metro ate gore no le dingalo no le 50-50. Next time ke a go tshwantse go bankanya receive ya ka le footwork ke tshwantse neng ka re dimpola ile gompieno mo metro ma gompieno. Mo motshamekong o mongwe ntse ile ya tikologo ya ntlha ya beke ya bobedi ya Phoenix Assurance Super League Tsibongile 6 wa BDF TTC o fentse gape ke bodiwang ka setetse 4 go ile nngwe fa mo letlhakoreng la borre Mompati Chabe o fentse Thobo Motlhatsi botlhele ba BDF TTC ka setetse 4 go tse 3 go rata moeng BTV Sport Gaborone. Motheso a re sa go loletlo le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe di be khutlo gone fa tshile bogejalo morwa re tshepiso sekolo o neng a re tsentse sekolo ka go dira rola jalo ka puo e diatla tse masha khomo tse tswa thobeng tse le phepa o tsidile o ka betso tla ba go tla garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect fela ja ka ga le sa mosima se bonwa tšeo thata tlholantso bereka ka bonatla bono go pila le botswerere modimo tšeo. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions.
Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females and 1 in 7 males aged 18 and 24 who have experienced childhood sexual violence have had their first incident happen at 13 or before 30. This could be your